Muraho nshuti bavandimwe mudukurikiranye mu kiganiro Umva Usobanukirwe kuri The Kingdom TV. Nkuko mubimenyereye rero kuri uyu munsi dusanzwe tubagezaho ikiganiro. Uyu munsi rero twagiriwe amahirwe akomeye cyane, amahirwe adasanzwe yo kwakira umushitsi mu mwanya uza kutwibwira, ariko ni umushitsi udasanzwe koko kubera ko ibyaza kutubwira ni ibintu nzi neza ko bizakiza benshi muri twebwe kandi bikagira umumaro muri urugendo rwo kuja mu ijuru. Mbere yuko dutangira rero reka atwibwire hanyuma dukomeze ikiganiro cacu. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nkunda Alice, ndakijijwe, nkunda Imana cyane. Imana ikaba yarampamagara umurimo kuvuga ubutumwa, kandi ni umurimo nkunda cyane kuko Imana yawumpaye. Rero ndabashimiye cyane kuko mwantekereje kuntumira. Imana ibaha umugisha. Rero nkuko nanone mubimenyereye tuba turi kumwe n'umunyamakuru wacu nanone usanzwe dufashanya muri kino kiganiro, ni Nkundimana Benjamin. Muramumenyereye muri kino kiganiro Umva Usobanukirwe. Tubahaye ikaze rero mwese abadukurikirana hafi cyangwa kure muri iki kiganiro. Ndabizi neza ko tuza kugubwa neza hamwe n'umushitsi wacu Alice Nkunda, uvuye hariya mu gihugu cy'u Rwanda kandi n'umukozi w'Imana. Alice rero turakwakiriye. Mbere yuko dutangira reka Nkundimana Benjamin asenge, hanyuma duhite tugana rero mu kiganiro nyirizina. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye iki gitondo ciza utugiriye, gitondo cyo kukuramya no kuguhimbaza. Wagize neza kuturinda no kuturagira, ukaba udushoje muri uyu mugambi wagamiriye kera isi n'ijuru bitarabaho. Waruzi kuko uyu munsi tuzaba turi hano kubw'iki kiganiro Umva Usobanukirwe. Cubero kibi cawe kuko ari wowe ubikoze Mana. Duciye bugufi gushigwe hejuru. Ntege nke zacu uzibabarire, ibiganiro byacu bidakwiriye babarire kuko uri umunyembabazi. Twezesha amaraso yawe, duhumanure kugira ngo ibyo tugiye kuvuga bibe bisizwe nawe kandi byishimiwe nawe Mana. Turakuraritse muri uyu mwanya ubwo tugiye kuganira n'umushitsi watugeneye mwiza kandi dukunda twishimiye. Data, turakuraritse ngo umwuka wera abane natwe, atubashishe, adusigire kumva ndetse no kuvuga ibyo tuza kuvuga byose Mana. Mu izina rya Yesu Kristo tubashishe, dukomeze kandi wumvikanishe ubutumwa bwiza bugiye kunyura kuri Kingdom TV ndetse n'ikiganiro gisanzwe kihaba ca Umva Usobanukirwe. Mana nyirijuru, kaze duha imbaraga, dushoboze ugiye kuganira. Mwene data umukozi wawe Alice, mushoboze musigire kuganira, kandi turasabira n'imitima izabyumva niri kubyumva ubunyine gufashwa no guhinduka bahinduwe n'imbaraga z'ijambo ryawe. Urakoze Mana kuri kumwe natwe kandi ukomeje kubana natwe muri byose. Ntaba ari twe, izina ryawe rihabwe icubahiro kubwa Yesu Kristo mwami wacu, amen. Tudatinze rero nkuko twabibabwiye turi kumwe n'umutumirwa wacu ni Alice Nkunda. Mwamwumvishije, tumuzi nk'umukobwa wihebeye Imana, tumuzi nk'umukobwa udasanzwe wagiye amenyekana avuga ijambo ry'Imana, wagiye atanga ubuhamya, wagiye akorera Imana. Twagiye twumva amateka yiwe akomeye. Uyu munsi rero niyo mpamvu twagiriwe amahirwe yo kumubona, niyo mpamvu imitima yacu inezerewe kuko kumufatisha kugira ngo tumukoreshe ikiganiro nk'iki ngiki ni biba bidasanzwe. Niyo mpamvu The Kingdom TV yagiriwe amahirwe akomeye kwakira umushitsi nk'uyu nguyu. Tudatinze rero nkuko twabibabwiye, agiye kutuganiriza cyane cyane, araza kuduha ubuhamya. Akenshi akunze kubivuga yigisha, akavuga ubuhamya ugasanga nta burangije, arabucikije, abantu basigaranye amatsiko yo kugira ngo ubwo buhamya butugereho. Rero uyu munsi twamubazaniye rwose
araza kutugezaho byinshi bijanye n'ubuhamya bwiwe n'ukuntu yahamagawe ndetse n'ibindi byinshi yagiye ahura nabyo muri uyu murimo. Murakoze cyane, uyu ni umwanya tuguhaye kugira ngo ugeze ku bantu. Murakoze cyane, reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana. Some muri Nehemiya igice cya mbere umurongo wa 4 dushitse ku 9. Haravuga ngo maze kumva izo nkuru ndicara mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa sengera imbere y'Imana nyir'ijuru nti ndakwinginze Uwiteka Mana nyir'ijuru, Mana nkuru ihe ikomereza, Imana iteye ubwoba ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakumvira bakitondera amategeko yayo. None tegera ugutwi kwawe kumve n'amaso yawe arebe wumve gusenga umugaragu wawe sengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro, sabira abagaragu bawe b'Abisiraheli natura ibyaha Abisiraheli bagukoreye. Ni koko njyewe n'inzu ya data twaragucumuye twagukiraniweho cyane kandi ntitwitondeye amategeko yawe n'ibyategetswe n'amateka yawe. Ibyo wategetse abagaragu bawe Mose, ndakwinginze ibuka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose nti nimucumura nzabatataniriza mu mahanga, kandi uti nimungarukira mukitondera amategeko yanjye mukayasohoza, nubwo abirukanywe banyu bazaba ku mpera z'isi nzabakurayo mbateranye mbazanaho nitoranyirije nkatona izina ryanjye. Amen. 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 Ndababwira ubuhamya abasanzwe basa n'abacitse intege, kandi ndabivuga kuko twese twagiye duhamagagwa ariko twaciye mu bintu bikomeye. Ndashima Imana ko yampaye agakiza. Imana yari izi ko uyu munsi nzicara uyu mwanya tukabasha gusangira amagambo y'Imana. Nakijijwe ariko ndi umuntu wari wiyanga cyane. Mu bantu tuvukana kenshi numvaga ntikunda, hari n'amagambo nagendaga numva akomeretsa umutima wanjye, bituma nkura nigunga, numva ko nta muntu nkunda, bituma sa n'umuntu wigunga, bisa n'ibinkurikiranye mu mibereho yanjye kuko nakuze ntikunda. Ariko ibyo bimfasha gusenga. Kandi idini ryacu ry'ababyeyi banje twari abakatolike. Abakatolike ni abantu bafite ukuntu basenga ariko batasobanukiwe cyane ngo bahite baja mu mwuka cyane bigaragare. Hariho abakirizwa mu mitima, Imana akayitungira mu mitima ntibigaragarira abantu. Ariko njyewe Imana yantoye kera. Ndibuka ndi umwana mutoya, padiri yarahagararaga akigisha, ngasanga narize. Ngasanga natwawe narize, simenye ikintu kindiza, kandi abo twicaranye twanganaga bakanseka ngo suzurizwa niki. Numvaga hari ikintu cyabaga ku mutima cyatumaga ndira. Ariko ndibuka n'indirimbo sokuru yakundaga kuririmba, akavuga ukuntu Yesu yagize ibibazo. Kibuka Yesu bagiraga inzira y'umusaraba muri katolike, bagasoma inzira y'umusaraba, nkarira ahantu nicaye njyenyine, nkabona ingene Yesu bamujijije ubusa. Kumva nkicara nkarira kubera iki bakubise Yesu nta kibi yakoze. Sanga ico gihe Imana yari yarankunze kuva kera. Hanyuma iwabo wa mama ni abantu b'Abayisilamu, biza kuba ngombwa ko inji wabo wa mama kuhaba, kandi byari ngombwa yuko mpaba. Nari nkeneye kwiga, ubwo sinari mfite ubushobozi bwo kuvuga ngo
mpite niga, tuvukana turi abantu benshi. Icyo gihe sinagiriwe amahirwe yo kugira ngo mpite mbona amafaranga y'ishuri, biba ngombwa ko inji wabo wa mama, kandi ibyo Imana yari yarabiteguye, kuko nta kiza kiba Imana itaragiteguye. Nagiye numva ko nshavuye kuko nabuze amafaranga y'ishuri, ariko Imana yari intumye muri uriya muryango kugira ngo nzahabe, Imana igaragare muri bo. Shitse sanga ari abayisilamu. Byari bigoye kugira ngo sinari nzi abayisilamu, nari mvuye muri katolike, ntaramenya ibintu byo kwihangana, mfite imyaka mikeya, numva ko biremereye, ngiye ahantu hatari ababyeyi banje, numva biremereye. Sanze ari abayisilamu nsa n'uwihebye. Shitse nabo bansaba kuko no umuyisilamu. Abavandimwe ba mama bansaba yuko nabo umuyisilamu. Birangora kuko nibwo bwa mbere nari mbonye ko byaba umuyisilamu ntibyanshobokeye. Imana ishoboza gusa naho ntabyumva, ndanga. Maze kwanga kuba umuyisilamu nawe ntibyabaguye neza, bisa nkaho bandakariye ndetse bastopa no kundihira ishuri ngo mare. Bampa n'iminsi barambwira ngo ugende ubyibazeho, numara uze utubwire. Nafashe iminsi 3 ndababwira ngo sinshobora kuba umuyisilamu. Hari Burundi. Ubwo maze guhakana ko ndashobora kuba umuyisilamu, byababaje abo babyeyi. Biba ngombwa ko basa n'abivumbuye, ariko muri uko kwivumbura bampaye iminsi yo kuvuga ngo nitegure nzabasubize icyemezo nafashe. Imana izimenya intambwe, buri ntambwe yose. Nahise nsenga Imana mu mutima, ndavuga ngo naje nje kwiga, banyemereye kwiga, none ntibikunze. None Mana sinzasubira iwacu, wanyemere ko mvi iwacu ndaza, none mbabarira ubakoreshe. Sinzi inzira uzabakoreshamo, ariko ubakoreshe nsubire ku ishuri. Imana irabikora, ndatangira ndiga, ariko bakomeje kumbwira ngo mbe umuyisilamu si byanshobokeye. Nakomeje gusenga, nti imibanire ntiyabaye myiza. Nibwo natangiye gusa n'ukora akazi kenshi ku murumuna wa mama narimbaho, kandi ni umuntu mwiza kubera umuhamagaro. Niyo yakoraga nawe ibyo atazi, yabikoreshwaga n'Imana kugira ngo arere cya kintu Imana ishaka ko nkura. Niyo mpamvu uyu munsi wa none mbere nabonaga ko ari bibi, nabonaga nkaha mfashe nabi, nabonaga nkaha nyanze, adakora ibyo nshaka, ariko iwe yari igikoresho cy'Imana. Kuko iyo ataza kubikora, iyi mirimo ndi kubasha gukora uyu munsi sinari gushobora kuyikora. Byatumye ninjira gushaka Imana cyane, kandi ubutesi burashira. Burya umubyeyi mwiza aza kubita umwana, aza murinda ubutesi, akamuha akazi agakora, kugira ngo wa mwana aho azageraho batari kumwe n'umubyeyi azabashe gukora ako kazi. Rero ndashimira uwo mubyeyi wanje wandeze muri icyo gihe, naho njewe nabonaga ko yanze, ko ari mubi. Umutima wanje rimwe nkumva simwishimiye, rimwe nkabona asa nkaho ntoteje, ariko yari igikoresho cy'Imana kugira ngo arere umuhamagaro. Rero ndamushimira cyane, kuko iwe yarazi ngo karakora ibyo ibisanzwe, ariko yakoreshejwe n'Imana. Nca mu buzima bugoye, nakoraga akazi cyane, kandi ndi umukobwa ukunda gukora akazi, ndagakunda, nkunda kwakira abashyitsi, nkunda naho dutunga umukozi mu rugo, ariko umukozi ntashaka gukora ari wenyine, biba ngombwa yuko mfasha umukozi. Icyo gihe rero byaramfashije gukora akazi ko mu rugo, ngasasa igitanda neza. Abayisilamu ni abantu bakunda isuku, ngafata ibintu byose mu nzu ngakora neza, nkamukorera isuku yose ishoboka, nkamutekera neza. Abayisilamu ni abantu bateka neza, barya neza, kandi barya ibiryo bitandukanye. Ibyo byose Imana yampaye amavuta yo kubiteka. Iyo natetse wumvaga mama yishimye cyane, kandi yasanga mu nzu hasa neza akavuga ati ego. Ariko nanone ntiyarakijijwe,
yarakeneye ko mba umuyisilamu, nanje nkanga kuba umuyisilamu. Ibyo byatumye njyewe bintera gusenga cyane. Nicyo gihe numvise ko nyanze ishuri rirahagarara, ntangira gusenga Imana, mbwira Imana ngo Mana keneye kwiga. Kagenda ahantu kwa David, kiherera ahantu karira cyane, karira Imana ngo inshobozi muri Vivante. Imana nibwo yatangiye kuza, numva Imana imbari inshuti. Bene data, hari igihe uca mu bibazo ari Imana ihaye gutegura yica uzabacu. Kandi umuntu wese uri kumva aya magambo, uzumva aya magambo wese yumve ko hazatangira ibikomeye ariko hagasohoza ibyiza. Uzutangira usa nkaho ubona ko bigoye, ukabona ari bibi, ndetse rimwe bikagukora no mu mubiri, rimwe ukumva uriyanze, rimwe ukabura Imana, ariko hajya Imana niho ibiri. Ndashima Imana rero ku buzima naciyemo, niho naho mvuka ku babyeyi ba papa nasaga nkukumiriwe, kubera bana nambwiraga ati nturi na mwiza, nkura niyanga ko ntari na mwiza, ndetse nabona n'abandi bana ngahunga, abandi bana tuvukana ngahunga, nkumva complex. Ibyo nabyo byamfashije kutamera nk'abandi, ngoje mu kigare nk'abandi, ndigunga. Muri kwa kwigunga Imana naho niyo yari yarangiza umunaziri. Amen. Amen. Rero umuntu wese ukurikiranye kino kiganiro, buno buhamya, Imana ikubera igisubizo. Nakomeje gusenga Imana, Imana ija kunsohoza subira ku ishure. Maze gusubira ku ishure nibwo natangiye gusenga cyane, biracumbagira, amafaranga y'ishuri arahagarara, ariko biza kuba ngombwa ko Imana ikoresha n'abarimu. Narinze niga kuvuhera 8e ugashikana 5e secondaire, taratanga n'ifaranga. Abarimu nibo biyaranjaga bakanyinjiza muri interrogation. Igihe cyo gupresenta nico gihe bansabye ko ngomba kwegeranya amabirete yose warishe, ariko Imana yarabikoze. Haleluya. Byari bigoye, nari mfite agahinda kenshi cyane, numva ko ababyeyi batanyitaho, numva ko uwo tubana atanyitaho, ariko Imana yari mirantegura. Haleluya. Niyo mpamvu kubwira wowe uri guca mu bikomeye, naciye mu bikomeye, ariko Imana yari mirantegura kuba umukozi mwiza. Icyo gihe natangiye gusenga, nza kubona mubyara wanje azana igitabo cy'umugenzi, arambwira ngo ngisome, kuko yabonaga ahantu ndi bitajanye naho nsengera, akabona ko bizakomera. Ampa icyo gitabo ngo ntangire kugisoma, kiramfasha, mbona ko ntakibura. Biba ngombwa ko nja muri iduka, niba ari mu iduka, muri botike, ngura ikaye ya sanfeye, ntangira kunota cya gitabo kugira ngo icyo gitabo kizamfashe ngisigarane. Ni igitabo cy'umugenzi yari yakintije, kandi akintiza iminsi 3. Mbona ko bitoshoboka kugisoma ngo nkirangiza iminsi 3. Namangira igitekerezo cyo kuvuga ngo nje kugura ikaye muri botike, ntangire nkinote. Ndakinota cya gitabo. Namaraga gukora akazi kanje kose, bamara kuryama nkanota cya gitabo. Imana iyo yari irategura buri kimwe cyose. Satani bonye ko nafashe umugambi mwiza, irarakara. Cya gitabo hari hasigaye impapuro 3 ngo nkirangize, nibagirwa gukinga umuryango. Hari ahantu umuryango wari ufite ikiyo cyamenetse, noneho ahantu abantu bazi Bujumbura, nabaga ahantu hitwa mu Buyenzi. Na ahantu haba abajura mu Bayisilamu, mu bajura ba mbere. Bafata ukuboko binjiza muri cyakiyo, bakuramo urufunguzo, baraza batwara televiziyo ya mama. Ico gihe televiziyo yaguraga amafaranga menshi, kandi mama ni umuntu nyine mwiza w'isura, mwiza w'igihagararo, ntabwo yagiraga ikigare cyo kuvugana n'abaswahili. Ni umuntu wikundaga, wari wishoboye, yumvaga ko yihagije, utagira urugomo. Yavaga ku isoko akajya akaryama, akabyukira muri televiziyo. Ariko Imana yari yateguye ko ngomba gushaka Imana muri ibyo. Bafata ya televiziyo barayitwara. Yari umucuruzi w'ibirato, bafata ibirato, umupfuko w'ibirato yararanguye, barawutwara. Igitangaza kiraba, umuhungu yo yarabyutse nijoro,
ngo abyuke asanga nta televiziyo iri muri saro. Aragaruka aratubaza aho turyamye na mushikiwe, iyi televiziyo irihe ko itari muri saro? Turamubwira ati ja kubaza mama mu cyumba. Yaramubajije twumva ko mama yikanga, ngo yikanga arabaza ati niki cyabaye? Ati televiziyo yagiye. Numva nyine agize ikibazo mu cyumba. Amaze kugira ikibazo mu cyumba naje namavuga nti gitangaza kimbayeho, ni jewe ganasize ndakinze, nariho nandika cya gitabo cy'umugenzi. Araza arambwira ati se hari ubwo wari wabona twibagirwa gukinga ngo dusige mu rufunguzo? Ico kintu cyari cyaba kubera iki wagikoze? Urumva nyine nari mfite ubwoba bwinshi kuko nasize gandangaje, biba ngombwa yuko ambwira ati sinongere kukubona mu maso yanje, wamuguma muri kino cyumba, namamba umugeni wo mu cyumba. Naho iwe yakoreshejwe n'Imana. Nama ngenda sasa ntangira kubwira Imana, mbwira Imana nti ibintu ni bibiri, urazana ya televiziyo, urayizana, biriya birato urabizana, kuko byibwe ari ikintu cyawe nariho nandika. Abandi bakobwa tungana bafite amaroma foto basoma, n'igitabo cyawe nariho nandika, si ibindi bintu sinariho ndimo. Izo ndara nicaye nandika igitabo cyawe, none uremeye ngo iteleviziyo igende n'ibirato by'abandi bigende, urabizana. Iteleviziyo yagize iminsi 3 mu Gatumba mu Kibira. Igitangaje yaranyagigwaga. Ya masengesho nasenze iminsi 3. Umunsi wa mbere narasenze mfite inzara, nibwo natangiye gufunga bwa mbere, kandi mfunga ntabishaka kubera ikibazo mfite, kandi ntemerewe gusohoka. Kwa kundi naho Imana izi ubwenge, wenda iyo nza ko kuja mu bindi nkaja ngo kwishuri sinari gusenga nkuko bikwiriye. Ikintu cyabaye nasenze umunsi wa mbere, Imana iranyihorera, ntiza yikanga, tizishituka ngo warize cyane, ngo wavugije induru cyane. Nararize ndayinginga, ndayibwira ntumva urabizana gutegeka Imana. Ariko hari igihe utegeka Imana ufite ikintu kigaragara, uyitege kuvuga ati nakoze iki nawe kora iki. Nari mfite ikintu kigaragara ngomba kwibutsa Imana. Mwene data, ushobora kuba ufite ikibazo, uza wibutsa ikintu Imana, wo kwihagararaho ukabwira Imana ukavuga ngo Mana nagukoreye iki, nawe unkorera iki. Imana izinyeganyega. Umukozi w'Imana Hezekiya bamubwiye ko iminsi yiwe irangiye, ngo amare ntiyabyemera. Aravuga ngo wibuke ibyo nagukoreraga, kubera yarahindukiye abwira Imana arabitondagura byose. Imana ngo imarigarura wa mukozi w'Imana yari yatumye ibyo wari waje kumubwira ngo yitegura agiye gupfa. Aramubwira ngo nkongeyeho indi myaka 15. Hanyuma ikintu cyantangaje ni uko muri iyo minsi 3 Imana yakoze igitangaza. Ubwo umunsi wa 3 yaraje kundeba mu gitondo, asanga nyine narananutse cyane ku mafungo y'iminsi 3 utarusanzwe. Arambwira ngo se nubwoba, arambwira ate se wabaye gute? Impuhwe z'ikibyeyi ziragaruka. Arambwira ati se kumeze gutyo? Ati fata amakaye uje ku ishuri. Numva Imana ishubije icyifuzo nari nazanye imbere y'Imana. Ngenda ku ishuri, mvuye ku ishuri nsanga televiziyo yagarutse. Nafukanye imbere ya televiziyo nja mu mwuka. Abayisilamu ntibazi iby'umwuka, ntibazi indimi. Nayifukamye imbere namaja mu ndimi, mvuza induru, amosozi, ibimyira, nja mu yindi sinarinzi ko ngira uwa gaciro. Imana yo kumva nawe Sinarinzi ko icyo kintu cyoshoboka. Numvaga nangwa na buri muntu wese, ariko ijuru ryari ryarateguye ko iyi televiziyo izagenda ikagira iminsi 3 mu Kibira, yazinyagiwe ivamwe amazi munsi, biba ikibazo tese niba nayicomeka irazana circuit. Ariko ndababwira ngo iyo yirindiye mu Kibira iminsi 3 mureke nyicomeke. Naragiye ndayicomeka, ariko mbanza gusenga, mbwira Imana ngo iyi prise Mana ni wowe uyobora prise, iyi prise uyitegeke. Naracometse, iteleviziyo ibona uko itari isanzwe ibona. Amen. Haleluya.
uwo musaza wanje haje umuntu usa nabi wambaye nk'umupira umeze nka mayibobo, aramubwira ati ibirato nzi aho biri, none mumpe soda, ibirato byaragarutse, biragaruka, navyo biragaruka. Habuze ikirato kimwe nacyo kidahuje inomero, bakita mu Giswahili ngo ni impambata. Imana nta kidashoboye. Haleluya. Icyo gihe nakomeje gusenga Imana. Nkomeje gusenga Imana nibwo mama yari afite ikiradiyo kinini cya double cassette. Mbwira mama nti wonyemerera nkazana ikaseti y'Imana ngashiramo. Arambwira ngo nta kibazo, kandi nabivuze nzi ko bitemewe, ariko iyo wasenze Imana ntakiza kidashoboka. Ubwo narabimubwiye nabisengeye, mama arabyumva. Amaze kubyumva nzana ikaseti yamonisha ivuga ngo Yesu ni mambo yote ndani ya yote, ukimupata yeye umepata vyote, acha kusumbukia ya ulimwengu, tafuta Bwana Yesu upate vyote. Haleluya. Hanyuma ndayisengera mbere yo kuyishiramo, mbwira Imana ngo iyi kaseti ngiye gushiramo imufate, imushiki. Kuriya abazi ibande za kera zarazengurukaga. Hanyuma mbwira Imana mu bitekerezo, Mana iriya bande ukuntu izizunguruka, ariko ubwenge bwe buzozunguruka nibumare bugwe kuri Yesu. Noneho ndasenga ngo mare shiramwe ya kaseti. Ngiye kumva numva ari mu cyumba kararirimba muri melody. Sinabyumvise, numvaga ari nka sinema, nkavuga ati ibi bintu se birahari. Ndagenda nja gutegera nsanga kararirimba muri melody. Hanyuma mu minsi mikeya numva nabo bose ko ari batatu muzi ko baravuga ngo Yesu ni mambo yote ndani ya vyote, ukimpata yeye umepata vyote, acha kusumbukia ya ulimwengu, tafuta Bwana Yesu utapata vyote. Imana iyo gusa imbaraga za Yesu watu yukavuga ngo Yesu, imbaraga z'Imana ziraza. Ndashima Imana rero kuko ibyo bintu byabonetse. Iyo radiyo nashizemo bigenda gutyo kuko nabyifuje. Ubwa kabiri nja gutira ikaseti yakonje, kuko iyo nari maze kubona ko bose bayimenye, kandi icyifuzo canje nuko nabonaga ko bari kuririmba kandi babikunze, kandi bazunguruswe n'Abayisilamu. Ikibazo kavuga ngo se bazohinduka ryari, kuko njewe numvaga ko nabahindura ku nguvu. Imana imfashije batangiye kuririmba, ndavuga nti reka ntirindi kaseti, naho natiri kaseti yakonje, nyishizemwe ya miwa bloke muri ya radiyo. Umugozi wizingira urafata ngufatwe biranga kwivamo, kandi niyo yatara urumva ayo yagiye kuruhuka mu gitanda afungura radiyo. Biba ngombwa yuko uwo musaza, uwo muhungu wa mama, ni umuntu ukunda gukora utuntu duteleviziyo dusaha, aragerageza kuyikora biranga. Arambwira ngo akiya Mungu mama atakuwa, kandi umuntu ukora ino televiziyo ari muri Tanzania. None uragira gute? Ndavuga nti ndagowe, ndagira gute? Yamavuga ngo ja gusengera ngo suyombe ya televiziyo kakuya, wende sasa wombe na radio. Ubwo nafashe radio ndagenda mu cyumba, fata handi habaye bloke, mbwira Imana ngo kisa. Naje gufungura kongera kandi uko gakonda cunga amasaha ari buve ku isoko. Mana mbabarira ukize bifunguka taraza. Naje gufungura ngasanga sinzi ukuntu Imana yagize gukizana umuntu, araza arakomanga. Nari narize cyane, mfite ubwoba, mvuga ngo si radio yabandi ndagira gute. Umuntu wantije radio ngashiramo indirimbo z'Imana mu Bayisilamu, hari icyo atari yankoreye cyiza. Ariko Imana yohereza undi muntu arakomanga, nanga gukingura, nari narize. Biba ngombwa ko niyari yatumwe n'Imana. Ndaruha ndihanagura, ankubise amaso ati niki mwapfushije, niki cyabaye? Ngira isoni. Nari kuvuga ngo ndarizwa na radio, ariko nari nzi kibazo njewe. Arambwira ati izane, ndayizana.
tizana icuma yagize gutya rimwe gusa iradiyo birakize nyisubiza mu cyumba. Ubwo mama yarashitse ahita ambwira ati mtoto wangu nipe ile kaseti nisikie. Urumva nyine kera Imana yakoze aho Imana yakijije radiyo. Mwene data uri kunyumva uremerewe, Imana yonanirwa gukiza ikibazo cyawe? Ibyo ntibishoboka. Taco Imana idakora. Kandi wenda murambabariraho gatoya, nibagiwe umutwe w'ijambo nuko mbivuze bigeze hagati, ariko ubifatiraho umwuka gusobanurire ni ikintu cyo gusenga. Amen. Ibyo byose byabaye ari uko nasenze. Ndibuka nyuma yaho ibyo byamaze kuba, tangira gusenga, abayisilamu batangira kumuja mu matwi, nkabona rimwe atanyishimiye, rimwe nava gusenga nkabona yarakaye, ariko bitegwa n'abaturanyi b'abayisilamu. Mpita nsenga ndavuga ngo Mana, abayisilamu bose indakebwa zose zimuke. Twari mu rupango, ari mama wari ugihagarariye, noneho abayisilamu nibo bari bakizungurutse, ariko mbwira Imana ngo nababaza bamutera ibyo. None n'izina rya Yesu bose nibimuke bagende. Ntihashize iminsi barimuka. Hanyuma bibi bitaro, haza umukongomani abigira ibitaro. Abigize ibitaro twebwe tugumamo. Tugumyemo ndi umuntu ugira inenesi cyane. Hanyuma nabona nyine ibintu byo mu bitaro, imiti, abagore babyaye, nkumva biranje nkananirwa no kujya. Mbwira Imana ntoya ibitaro bifunge n'ibihombe, ibitaro birahomba. Naho Imana yari ifite undi mugambi. Kwa kundi byahombye ndasenga nti inzu z'abandiga zibuze ntizicara gutyo nije wabikoze. None Mana, abapangayi nibaze bazima. Mama ngo aje kubikora, Imana ngo uje kubikorera mukoresha, iravuga ngo sasa weye uite bakizoba kwenu ndobe nye habasumuwa nagi. Numva ndashubijwe. Amen. Murumva ikintu cyo gusenga byari bikomeye cyane. Imana iramukoresha. Ndagenda ndeba abarundi bamwe bagira akazi mu gisagara, baraza barahapanga, basore baraza barahapanga, dutangira igitaramo muri rwa rupango rw'abayisilamu, dutangira gusenga. Umunsi umwe umugore w'umuyisilamu araza, yaramaze kumenya ko ari igipango cy'abakizwa. Araza aravuga ati mfite umugwayi, none mwebwe bakizwa yambwiye ko umukizwa musengeye ashobora gukira, none mwampa umuntu akaja kumusengera. Bose baratinye. Jewe nari kwa David gusenga, ngarutse sanga barantega barambwira ati hari uza wiyemera, turakuzi kuza wiyemera, uragenda. Uwo muntu agize amezi 4 yatangiye avuga ari kuntu yabaye ikiragi, ntagenda. Uragenda turi Edimoga, kuko nshaho pasiteri wacu Edimo ni umuntu uzusenga agasengera ingwara za kanseri, asengera suri Edimo. Ndabwira nti mwese mwatinye, ati twega nta mpano dufite. Mwati mukojeje Yesu wanje isoni hano mu Buyenzi. Hanyuma ndagenda ndababwira, barambwira ati ngaho wewe genda umuzane. Amen. Genda umuzane, numara kumuzana ubwo azagira icyo akora. Amen. Igitangaza numva ko navuga gusenga nta kintu kitazagishoboka. Yaraje wa mumama aragaruka kuntora, turagenda no kuri wa mugwayi. Bari bansuzuguye cyane, babonaga ko ijisho bari bakeneye nk'umupapa muremure ufite inda, wenda nk'umupasiteri, babonaga ko bwa nyine kari nkanje. Tibanashuje neza, nsanga hari ibipapa by'ibisilamu byiteretse ikawa. Hanyuma ibigabo by'ibisilamu bifite ubwana bwasize hina, bimeze nk'ibirozi nyine biteye ubwoba. Umugwayi ari hagati, abamama nabo bicaye aha. Ndababwira nti se mnaweza kunipa mgonjwa nikamwombea? Umumama niyo wanshubije, arambwira ngo tukupatie mgonjwa wetu, kisha mademo ya mutoke inge watoto wetu chakira iryo jambo. Pastor Edmo yari yaratwigishije gucakira ijambo, ndaricakira. Numva ko abadayimoni bari bumuvemo, abari ryo nshakira. Amen.
ndababwira ntese none musengere ngo mutowe yinje. Ntese araryama hanze imvura yari yaguye. Ntimuwache basi nimuombe ya papa. Ubwo natangiye kumusengera. Hashize iminota 5 numva ijwi rirambwiye ngo mubaze ngo jina yake nani. Mubajije yarambwiye ngo erega jewe ndi umurundi. Jewe nahoze ndi umupantekote hama caninjira mu idini ry'Ikisilamu hama ibisigo bica biranyinjira hama none narinzi ko umukizwa nsenge ishobora gukira. Ndamubwira nti urabona ko wahemukiye Imana yawe, Imana iragukijije. Ubwo yatangiye kuvuga atavugaga, hasigara ikintu cyo kugira ngo agende. Ubwo nabonaga pastori wacu kuntu yakoreshaga, niba utapfukamaga warapfukamaga. Ubwo narahise mubwira nti genda unzanire ikirahuri hajya hama nywa amazi. Aragenda acumbagira ariko aragenda arakizana. Hanyuma nasotse numva umunezero mwinshi kuko ibyo abagabo bananiwe Imana yabinkoresheje. Kubera numva ishaka ryo gukorera Imana cyane. Hanyuma yaho naragiye barambaza ngo ese byagenze gute. Narabwiye ngo zagenze gute. Mwese mwatinya ariko Imana yakoze igitangaza. Yakize ibitangaza byabaye. Ubwo nari mfite n'akazi ndazinduka nja mu kazi, nari mfite ikiraka. Pastor Edimo yari yarandondera umugore wiwe ndagenda. Ubwo nagarutse sanga igitangaza cyabaye. Wa mumama warugwaje wa mugwayi yaje kwa murumuna mama aramubwira ati uriya n'umwana wawe. Murumuna mama ati n'umwana wa mukuru wanje. Ufite umuntu umeze gutya. Nibwo mama yambwiye ati genda ku isoko usengere ikibanza cyanje. Nta mafaranga nkibona, hari Imana yari yarabonye. Shitse nzunguruka ikibanza. Amen. Nzunguruka ikibanza mbwira Imana nti wa Mana we wazanye televiziyo ukazana ibirato ugakiza radio man ubanze wibagirwa zino nkweto zose babanze bashorere zino za mama numara ubone guhabariye abandi. Imana yarabikoze twara amafaranga menshi aratangara. Ikintu nababwira cyane kuri ubu buhamya, ikintu cyo gusenga. Ikintu cyo gusenga takidashoboka. Ikintu cyo gusenga bene data nico Satani yanga. Burya isezerano ryawe rishobora gutinda kubera wasamaye. Isezerano rirabagarirwa. Isezerano ni ikintu utagomba kwibagirwa haba ni segonda nimwe. Iyo wegereye Imana izi kwereka icugwana naco saa sita, ikakwereka icugwana naco ni mugoroba, ikakwereka icugwana naco saa sita za nijoro, ikakwereka icugwana naco mu gitondo. Satani ifite strategy. Igihe yabonye uyu mwanya wasenze ihengera ya masahuza uruhuka. Gira huduma yo mu mutima. Uzusa ube maso ubagarira isezerano ryawe kandi gusenga n'ubuzima. Suku uzasenga ngo nuko ufite ikibazo gusa. Jewe nabigize ubuzima. Yesu mugira inshuti yanje. Nubu hariho abazi ngo hariho bamwe bakobwa bagira ikibazo ngo ushobora kuba wenda waratinze gushaka ari isezerano. Hari igisezerano rikubera rikasanga ikikubereye kigerageza ariko ari Imana iri kubitera. Ubu aho ngeze nishimiye igikorwa cy'Imana. Umuntu wese waba ufite ikibazo egera Imana gususenge. Izibasha kugushoboza kugera no kuri bya bindi byari byarananiranye. Uyu munsi ubuzima naciyemo nabonaga ko bugoye ariko bwariho burantegurira uwo nzabawe. Ndi umuntu udakunda no kuba mu bandi cyane. Kandi abantu birinde kuvuga cyane basenge. Kujya kuvuga cyane kugwiza ibicumuro. Kandi ntugakorera Imana ngo nukuri muri groupe gusa. Gira amasengesho ku giti cyawe. Ushobora kuba ufite ikibazo cyakunani ija mu nzu yawe upfukame ubwira Imana ni inshuti ya bose. Papa ni umubyeyi. Aho wagize intege nke uzogenda ukayibwira ati aha nacumuye, aha narakaye, nivumbuye, ndi umuntu uri britare, ukunda gukora utuntu rimwe abandi badakunda. Genda pfukama mu cyumba cyawe ugira amasengesho yawe ku giti cyawe. Nibwo bukristo. Nigihe utazabona abandi uzasenga. Iyi corona benshi bayisengeyemo barunguka.
abandi baragwa kubera basengeye mu kigare. Ariko ngira ngo nkubwire, njyewe Imana ibyo nagiye nsengera byose Imana yarabikoze. Ubu ba bantu barakijijwe bose. Hatangiye uwo muhungu wakoraga udusaha ni bucura, n'umwana udasanzwe. Afite igihagararo, n'umuhungu mwiza cyane. Ukwasa niko asa no ku mutima. Niwe nisanzuragaho nkabwira akabazo kose. Niwe watangiye gukizwa. Yakoze aksida, amaze gukora aksida avunika ukuguru, amagufwa aratandukana. Inja kumureba, ngiye kumureba biba ngombwa kwandirira, arambwira ngo dada yangu naona gisinisha kwa sintatembea gatena. Ndamubwira nti yale Imana yazanye ya televiziyo Burundi irashobora gukiza ukuguru kwawe. Arambwira ngo sister ngo ntago bizashoboka. Ndamubwira ngo wizere, ubu nyine ngiye kugukorera operation, ngiye kukubaga mu mwuka, wizere kandi nukizwa nukira uzakizwa. Ati yake ya Mungu mintakizwa. Ubwo nahise musengera, ndapfukama mfata kuri kwa kuguru. Aravuga gusa ngo nikira, nkabona ndakize, nzakizwa. Ubwo njewe nahise nja ku misozi kuvuga ubutumwa ku misozi y'Umurenge. Ndagenda, Imana irambwira ngo izampa kado. Ndi hariye kumva iyo kado, ari nk'urugendo nakoze, ndaruha, ndateseka cyane. N'ahantu hagoye, ku mukobwa uvuye mu mujyi haragoye. Imana irambwira ngo izampa kado. Iyo kado ngashaka, iyo kado nkayibura. Ariko naho yari kado yo kugira ngo izakize uriya muryango, ngarutse nsanga yarakize. Akendera ku kabekiye, ariko kera amagufwa yarafatanye. Yagiye kwa muganga asanga amagufwa kumwe namubwiye, asanga amagufwa yarafatanye. Naho yagiye kubona, mbona mu nzozi ndi ruguru, abona konza ngo ndaza ndi guseka, mufata hano ndamubwira ngo Imana yanje yagukijije. Iwe arambona ngo mbone mwiyerekwa mu gitondo, ngo abyuke abona nyine yakize, asanga amagufwa yafatanye. Hagiye kwa muganga baramubwira ati amagufwa yafatanye, arakira. Ubu ni umukozi w'Imana ukomeye. N'ubu ari muri Amerika, agenda atanga ubutumwa agenda atanga ubutumwa mu bene muri WhatsApp cyangwa muri Facebook yohereza. Ni umukozi w'Imana ufite amagambo akomeye, kandi ni inshuti, kandi tuvukana. Niwe wahise atumana mama wiwe akizwa. Mama wiwe akijijwe, mukuru wiwe arakizwa. Mukuru wiwe akijijwe, ubu mushiki wiwe nawe twaramusengeye, mushiki wiwe nawe yarakijijwe, n'umwinginzi kwa muri Zayuni. Akizwa nyine bivanye yuko yabonye igitangaza. Ikintu Imana yanshoboje, nabereye imbuto. Ushobora gukora umurimo ariko udafite imbuto. Ndabwira abantu wenda bataba mu mago yabo, babapangayi, abantu bashobora kuba bakorera bafite ababosi babo, bagasanga aho bagendera mu mategeko. Ikintu cyose ubutumwa si ukuvuga muri Bibiliya, ni ibikorwa, ni imbuto. Kwera imbuto nibwo bukristo. Igihe cyose uzokora umurimo w'Imana udafite imbuto, ujya muri mu bupfuye. Ngo tuzabamenyera ku mbuto bera. Rero nabereye imbuto. N'uyu munsi wa none bambona mu Imana. Naho bagiye baravuga ko naberetse Imana, nasenze Imana imberera imbuto. N'ubu ni inshuti zanje. Uwo mu mama arankunda, abana biwe barankunda, ndabakunda. Iyo nshitse mbashitse nkushitse ahantu hadasanzwe. Imana rero ibyo yabiducishijemo kugira ngo igarure uwo muryango. Yanjanye i Burundi ntabuze amafaranga, nti yari kubura, yari ikeneye uwo muryango. Rero umuntu wese ufite ikibazo yegera Imana, asenge. Byose bishobokera mu isengesho. Mu gusenga nabonye Imana inkuza. Nari umuntu usuzuguritse, ariko aho nshitse bumva ko nkenewe. Sinzi ko mwumvishe n'umuntu wa presence ati n'umushyitsi udasanzwe. Nirebye njyewe mbona ari umuntu cyane usuzuguritseho hasi, ariko Imana yo ibona ndasuzuguritse, kandi nkenewe n'isi. Icyo Imana yashizemo ko ndaririra Imana
ngo buri muntu wese utarakizwa agarukira Imana. Ijuru rirahari. Amen. Ijuru rirahari, umuriro urahari. Icyo Imana ishaka abantu bose nibagaruke kugakiza. Yesu abategeye amaboko. Nuwo kwizegwa, ni umuntu wirengagiza naho waba warakoze ibyaha bingana gute, naho waba warasambanye bingana iki, naho waba warakoze ibyaha uzi kutababarirwa, Yesu agutegeye amaboko nguze akwakire. Nabonye Imana ikora ibitangaza mu muryango w'Abayisilamu, no wabo wa papa batangiye gukizwa benshi. Ndizera ko umuryango uzokizwa wose, kandi naratwaye ubutumwa henshi. Rero bene data, abankurikiranye, aba bene data twicaranye, hari habo tuziranye turi batoya, baratuzi. Niyo mpamvu turi fiere no kuvuga buno butumwa, turi kumwe nabo. Imana ibaha umugisha kandi ikubera igisubizo ku kibazo cyari kikuremereye cyane. Ijuru ribatabare kandi ribagirire neza. Amen. Dukomeje ikiganiro cyacu, ikiganiro kiryoshye cyane cy'ubuhamya bwa Alice. Ngira mwabwumvishije, kubera gusa ibikorwa byiza, kubera kwitwara neza, kwera imbuto nziza, bigatuma abantu b'Abayisilamu badakunze na gatoya kumva Yesu kwavugwa mu muryango wabo, ariko kubera imyitwarire myiza ndetse no gusenga, mwumvishe ko yasenze cyane, Imana ikagenda imukoresha ibihambaye. Nanone Alice, turakomeje ikiganiro cyacu. Ndashaka gusa kukubaza akabazo gatoya. Ese igihe wagiye gusengera wa muntu watubwiye ko wasanze Abayisilamu benshi bakavuga ati turi bumusengere hano, kuko numusengera amadayimoni ashobora kumuvamo noneho akaja mu bana bacu. Ese ibyo bintu bemera ko amadayimoni ava mu muntu, ukuvuga ngo barabyemeye ko abakizwa cyangwa se abakristo bafite imbaraga zo gukuramo umuntu amadayimoni? Urakoze cyane kubaza ikibazo cyiza. Barabizi, kuko urumva n'uwo mugwayi wabo yarababwiye ngo umukizwa nsengeye nakira, kandi abashehe bari baramusengeye ngo bakazana amazi bakamushiraho bakamusukaho, ariko byari byaranze. Kugira ngo yemere kuja kumuzanira umuntu ukijijwe, nuko bari bazi ko abakizwa bashobora gusengera umuntu agakira. Urumva uwo mama wavuze ati hatutamkupa mapepo ya mutokeye nge watoto wetu. Bari bazi ko nyine biri bube, kandi ijuru ryabateye ubwoba. Nibaja mu bana bacu, kumvaga kera bari babyizeye ko musengera abadayimoni bagahunga. Murakoze cyane. Nanone akandi kabazo mbaza, na kabazo kajanye n'uwo umukobwa wasengeye. Nibutse neza, wavuze ko yakubwiye ko yari asanzwe asengera muri Pantekote, noneho mu nyuma yari umuhungu, yari asanzwe asengera muri Pantekote, noneho mu nyuma aza kuja mu Bayisilamu, hanyuma aza kugira izo ngorane. Ndetse watubwiye ko wanamubwiye ati tuwe tubona ko hemukiye Imana yawe iyo ukomezanya ubwo bukristu wari ufite mu Bapantekote. Ese waba waramenye nyuma yuko umusengera agakira, mwaba mwarasubiye guhura ukabona yarakomeye? Ntabwo twasubiye guhura kuko nahise ntaha mu Rwanda. Ntabwo twasubiye kubonana. No kuvuga mu makuru yiwe tayo wasubiye kubona. Murakoze cyane. Mwene data, ngira nawe yoba afite ikibazo ashobora kukubaza, hanyuma tukaza kugana ku musozo. Murakoze cyane. Dushimiye umushitsi wacu ku buhamya bwiza duhaye. Ku buhamya duhaye nagizemo utubazo nka dutatu nza kumubaza. Akabazo ka mbere atangiye avuga ko kubera uko yakuze nuko yabonaga ko bamwanga nawe akiyanga, ndetse yashizemo n'akantu ko yumvaga bavuga ngo ni mubi, bigatuma bimutera kwigunga.
kandi yatubwiye ko yitwa Alice Nkunda. Ese ni iki cyatumaga wumva ko bakwanga kandi barakwise izina ryiza witwa Nkunda? Ababyeyi ntibagukundaga, ntibakugaragarizaga urukundo, cyangwa nibyo gusa wewe wakekaga ariko wari warisetizemo wenda bitewe n'ibyo bari barakubwiye ngo uri mubi, cyangwa ukabona abandi bana babitayeho wowe batakwitayeho, kandi ufite izina ryiza rigaragaza ko umubyeyi yari kwise agukunda? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri nagira ngo utubwire, ese ko wavuze ngo wari umugatolika, wabatijwe ryari mu baporo cyangwa n'ubundi urabatizwa? Icyo ni ikibazo cya kabiri. Cya gatatu, wavuze ko watiriye kaseti irimo indirimbo za Munishi ivuga ngo Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Urayisengera, uravuga ngo uko ituruna muri kasete muri radiyo ariko yinjira mu bwonko bwa mama wawe uriya wari ugucumbukiye, kuko hari umuryango w'Abayisilamu, Imana izengurushe ubwenge bwabo bugwe kuri Yesu. Urumva iryo sengesho ryahereje ryatwaye igihe kingana gute, kandi umaze kutubwira ko bakijijwe? Wewe wari ukeneye ko bakizwa uwo munsi, byatwaye imyaka ingana gute kugira ngo bagere kugakiza, barahinduka nabo barakizwa, baba bakizwa? Bisubiza rya sengesho ryawe wasenze wa munsi kasete iri guturuna ya Munishi, byatwaye imyaka ingana gute? Urakoze cyane. Nizo bibazo nari mfite. Ababyeyi barankundaga, ariko hari umumama nigeze kumva bivuga, kujya ntukavuga ijambo ubwira umwana mutoya. Numvise umumama bivuga ngo dore ntigase n'abandi, akoba ariko kinjira mu mutwe, kuko nyine nareba nkabona nyine hanyuma kariko kandoga mu bitekerezo. Ariko ababyeyi barankundaga, nta kibazo cyari gihari cyane. Na papa warankunda cyane. Mbaye umuporo nongeye kubatizwa muri Vivante mu mazi menshi, kuko namenye ko amazi menshi ariyo yemewe na Bibiliya. Ndongera mbatizwa mu mazi menshi. Akabazo ka gatatu nayimbaje ngo ese kuva igihe wasengeye ubwira Imana ngo iturune nk'uko kasete ituruna mu bwonko bw'uriya muryango wari uw'Abayisilamu kugira ngo ukizwe, byatwaye imyaka ingana gute kugeza bageze ku munsi wo gukizwa? Byafashe igihe kingana gute? Urumva icyo gihe nasenze gutyo, ikaseti yarayumvise iramufata, ariko ntiyahise akizwa. Ariko urumva byafashe nyine igihe, kuko yakijijwe yaragarutse mu Rwanda. Isoko yamaze gusha, ibintu bye byose birasha, biba ngombwa yuko agaruka mu Rwanda. Rero amaze gushika mu Rwanda, uwo muhungu we amaze kugira aksida, niyo watangiye gukizwa nawe arakizwa. Umuhungu we niwe watangiye nawe asubizaho. Icyo gihe wari i Burundi yari 1998. Nagiyeyo 2000, nagiyeyo 1997, ngarukayo 2008. Iwe aza gukizwa 2000, yakijijwe 2017. Umva byatwaye imyaka myinshi cyane. Bisaba kwihangana. Bivuga ko isengesho ni uguhozaho, isengesho rishobora kudasubizwa ako kanya, ariko ugomba kwizera ko bikunda kandi bazakizwa. Yego. Murakoze cyane. Tugana ku musozo, Alice hari akantu yavuze kavuga ngo Imana yari yaramubwiye ko izamuha kado. Ese Alice koko kado yoba nyine ariyo yuko uwo muryango wakijijwe urabihamya mu mutima, cyangwa n'ubundi haracariho iyindi kado Imana iguteganyirije itari iyo ngiyo? Kuko tuzi ko Imana yakubwiye gusa ngo izaguha kado.
sinzi ko wahamanye n'umutima wawe ko ari iyo ngiyo cyangwa nanone ko hari iyindi, cyangwa ko hari Imana yongeye kukubwira ko ari iyi ngiyi. iyo kado Imana yampaye ni umuryango wandeze, yari kado ikomeye kuri njyewe, kubona bose bakijijwe hadasigayemo n'umwe, iyo ni kado ikomeye. Kandi kado yindi njyewe numva nuko abo Imana bose yateganyirije gukizwa, kuko icyashimisha umutima wanjye nuko abatarakizwa bakizwa. Niyo kado irenze izindi zose. Izindi kado za hano ku isi tubona z'amafaranga, zo gutunga imodoka, zo gushaka ukabyara abana beza, izo ni kado zisanzwe Imana yoguha buri muntu wese n'udakijijwe. Ariko kado nziza nuko gukiza imitima y'abanyabyaha bakagaruka ku Mana. Iyo niyo kado numva, iyo cyabaye numva ari kado irengeye izindi zose. Nibyo byishimo byanjye. Yego. Murakoze cyane, Imana ishimwe ko wahamanyijwe n'umutima wawe ko koko ikado Imana yari yaraguteganyirije ari iyo ngiyo, kandi nanje ndabihamya neza ko kado ikomeye gusumba izindi zose muri uyu muhamagaro wacu nuko abantu bakizwa bakamenya Imana. Kandi nizere ko kino kiganiro tubaye dukora uyu munsi kubera ubuhamya bwa Alice hagira abandi bantu bakizwa, nanone natwe tukavuga ko uyu munsi wa none Imana yaduhaye kado kandi yakongereye n'iyindi kado. Tugana rero ku musozo w'ikiganiro cyacu, turabashimiye, ariko cyane cyane reka dushimire Alice nk'umutumire mukuru muri iki kiganiro, kandi twagiriwe amahirwe koko tugitangira twabivuze yo kukubona. Ibi bintu uvuze ni ibintu biremereye bikora ku mutima, kandi ni ibintu bizahindura benshi. Ubu ni ubuhamya tuzagenda tukubwira, kandi nanone nitwakongera kugukenera uzatwitabe. Wakoze cyane.